Zaina hianin speed distance time classroom na nga zaina ka sei puri poi mo don lu tuga chanchu exam mo putin chitanga changala to ani a chanchu narizin bite chuan chanchu nge mun chang chang ku binan gazetted ero tute chuan UDC tiang velami pokha kala nual me ati kha kan han soi vele du shim shima chuanin hei Christy melte pokha han ve a chuanin zaina hianin I formula chithum ka soidona mo speed distance average speed tite chuan fix speed tite chuan fixed position formula tiang te pawh ka soyanga apoi mo dona nangmanin lo chin chia zel tawn la hela hianin next a hianin han kal taila ta hianin antirnan example kan penga average speed formula kan soipotanga mo average speed kan ti reng reng chuan ni zana khanin a formula ka soitu a chuan ni zan ba ka khanin enge dang ala omem kan ti chuanin ala omte meu mea mo distance formula chu enge kan ti chuan time multiply speed khania tero speed chu distance by time khania chuan time formula po enge distance by speed khani meta kha chu kan la sa tu ra ai bokila chuanin kilometer chang meter convert dante kilometer per hour meter per second convert dante bokhain la thiam turangai bokila khaju kan soinon to lo nga mo chuan average hian avg ka tianga average speed formula hi oma chu chu entirnan example kan pe potanga ta hianin example ka pe kang zel hianin kan chok ngal bokanga ti ha kan han soya average speed a reng reng chuan for true fixed position fixed position omzia po ka soi fi ngalanga entirnan fixed position kan ti reng reng chuan ta hianin in omtang se hei hi in ni tang se in kha hei hi ti hian ni tang se e petaila mo chuan hei hi in pakhat zawk ani lo pon school te khalo ni tang se entirnan mei mei chuanin a a han a atang b a vakal taila chuan a atang b a vakal taila b atang ina han let le taila a ina hen valet le taila chu chu enge kan ti chuan fixed position kan ti khani meta average speed a average speed mo atlang pui anol pui alai holai tak average speed amin zo chuan question a enge kan ti tur kan ti chuan kan formula chu ta hen ka zianga nangmani pon chin chia bobula ziak veula average speed equal to total mo tt ka tianga total distance by total tt ka tianga time time ani chu chu entinge kan zia thin kan ti chuan kan zia thin dan chu ta hen noi ka zianga true s1 mo s1 ania s2 by enge kan ti dong kan ti chuan s1 plus s2 ni hei hi apoi mo lutuka thiam nge nge ula chin chiang nge nge ula emia hen next kan mang ngalanga soitang khan a atang b a vakal taila chuan ka vakal zo ka ti turang ang ka ti zo to a b a ka ti tur ka ti zo huna le don taila chu chu fixed position kan ti khanita chu tianga ren chuan in formula ni kan man thin kan ni chuan hei true s1 s2 by s2 plus s1 mo s1 plus s2 kha inang vector ni ti kha kan soidua chuanin hemia hianin entirnan question in lo nei ta exam lo chuak tang se entinge kan tiang kan ti chuan ta hen kan chokanga a man goes from A to B at a speed of 60 km per hour and return from B to A at a speed of 40 km per hour. What is the average speed for the whole journey? Hey, all question MPSC at to ani chuanin soitang khanin zaina kan software hawa hi MPSC at chuak na sa to hlom nu tu kha kan chuak vek to mo SSC tenen UPSC tenen karon lor khoma ka kan soi vele do shim shima ending e kan song kan ti son a man goes from A mo A chang khoyang e kal B a kala chu average speed and sang 60 km per hour kala chu B a mo and return ti ni o from B chang A a kal le a
chu kilometer zange a speed chu 40 kilometer per hour in akala. What is the average speed for the whole journey? A whole journey ni chuan enge kan formula kan ti chuan total distance by total time plus lang mate khanin RTI zona changa kan hmua ti zok tiang mo ke capital VMM chong lo ma se I angrupa chong kong ve a tun kuma hianin April to kan soi poteng hi kan soi main April to May in kara hen advertisement an chu adona MPSC lamin chu UDC post jungot an lak tuma hi zale pathuman la doni mo tun kuma lak an tuma omje chu exam vel kha chu a date and time vel kha chu ka hre chiang chia big lawa chuanin group ate bo hang karon danga kan I nge mecha chawlo polu sai maths and reasoning a pohan mi tamna dewa hanin karon danga April to May a hianin mo advertisement chuan tuma chu post zale pathum lagan tum dona chu mi tam mi sing te en chu le dona khata han competition na sang dona ti ha kan an soi dua I lu venge nge khatum tur ni a kan exam le sup bang ti han soi dua le he kan formula ka soi dua class kan le liang ta hian ka chokanga true a chon nge niang true nia s1 a nge speed 1 a nge speed 1 a chon 60 ga da meng hi lai 60 ga da nga multiply 60 multiply s2 a nge ga dang s2 a chon 40 ga da meng ti hian chon by s1 s2 plus s1 chu en zang e kan ti chon mon 60 plus 40 nianga ti hian chon anoi mi hi plus on vain tiang ka khoile photanga khalai ve kha chu ka soi fi vek to 0 pahin cancela en zange lo chuak ta kan ti chon a chuak ta chu 264 ania tiro 64 are 24 2 are en zange 48 kilometer per hour hi kan answer chu ni me ni ti khan soitang khan a tang b a kala tiro b aron let le a b tang a akal le a chumia chon formula nge man to 2s1 s2 by s2 plus s1 e mo s1 plus s2 po the ve kha chu danglam nam chong lawa hemi formula man nge tu ni ti kan sen du a chuanin entirnan me ta hen example kan pile lo nga average speed ni thosi ma se different position entingem kan answer ching kan ti chon ta hian average speed katianga ti hian for mom different position formula pathum ka soidong ka ti ho zaina tan chuan chu tok ria atok emema ti zokang kim vek chuan enge kan man don kan ti chuan entirnan ka soibonga formula ka jek phona average speed equal to d1 plus d2 mo speed dangalom ni chon distance dangalom chon dash kan tinga by d1 by speed nge 1 plus distance 2 by speed 2 mo adangalom ni chon tikhan kan ziak phei zelanga entirnal me example kan penga ta hen a b loko ti zo hen kan ziang nge ten kan thai phenga a b c ten kan ziak anga ti hian entirnan a to b a hian mo a to b a hian in hi distance 1 kan tita b to c hi distance 2 kan tita mo different position zel ni tang se entirnan me a to b a hian in 16 kal tang se b to c a 100 tin kal le tang se mo c to d polom tang se 120 kal tang se chu tiang ang chuanin enge kan man thin an ti chuan ei soita ang khan hetiang reng chuan average speed distance 1 plus distance 2 by distance by speed 1 more plus distance 2 by speed 2 hi kan mang thin ni ti kha kan an sei ve le du chuan hela hian in question kan solve nga amami ne khain ang mi lo ni amami a jon a to b a kala b to c b to a kal le a le ta ma se hemi vele thunga jon a to b a kala tiro distance 1 jon an nuwa khodanga hanin hi champhai ni tang se champhai to ai zola han mo a b hi ai zol ni tang se jon
A hi champhai ni tang se C hi lunglei ni tang se for example la champhai to aizola hian kilometer darkar khada darkar nga a kilometer som ni chakin a kilometer som ni ga darkar a tiangan se zo kilometer som ni kha darkar khata a enge chakin atlanta mo engme zaka kilometer kha manga awar pom manga chon ai zola tang khanin e lunglei thleng kha kilometer som thuma khan mo e enge darkar li te mangta chutianga chonin hemi formula hi kan mangthini ka chei boi de hlenga khalai kha insatiam chawunga question ka da ni ma helai bi ka hi tiang hi chuang sal tu ka ti to kha mo chonin a person travel 20 kilometer at 5 kilometer per hour chuan and then 24 kilometer at 4 kilometer per hour omjia chu find the average speed kan find out dona soitang khan ni china ka soizo chiang khan enge kan ti chon a person travel 20 kilometer more distance ania chuan a time chu enge kan ti chon 5 kilometer per hour khat lanjel ni chuan a hnuwa khanin akal leta khodanga kal leta khodanga kal le khan 24 kilometer chu 4 kilometer a time ani yo per hour kha mang leta a speed ka dina chuanin find the average speed ta soitang khan enting ekan chodon en formula nge kan mandon kan ti chuan different position ni yo hi different position different position ani a chu entia ti tur nge a formula kha nge kha kan ti chuan average speed equal to d1 plus d2 by d1 by speed 1 mo chuan d2 by speed 2 question har deuh deuh pawh dani on ina kan solve chunga question hi all chho jok jok lo me thenia ma se tu ni chu basic lani a kha kan sei vele do shim shima chuan kan chokle ngalang d1 a hian in enge ka dang kan ti chuan d1 a hian mo hey distance ani atiro 20 ka dang tian plus d2 enge ka dang 24 ti hian 24 ka danga by mo chuanin enge kan ti le tur le kan ti chuan d1 a 20 speed a enzange hei a speed ani hi of 5 mo chuan d2 a 24 ka da lenga chuan speed 2 a enge 4 ka dang ti hian chuan kan cancel vel chinanga kan ti hian kan cancel anga 5 enzange 5 4 are 20 ni atiro 5 4 chuan 4 4 5 5 20 4 6 are 24 omje chu 4 le 6 hi ti hian ziak theya mo 4 plus 6 ania 4 plus 6 chuan zange 10 thot ti hian 10 kan tile photanga chon 24 20 plus 24 chuan zange kan ti chuan 44 ania mo 44 ania khalai kha chun thiam chawzel turangai la helai ka silang cheu khanin 0 noi pakhato matiro lai han multiply kwal vel khangai no wa eting e kan tian lai 0 i kan ti bonga ka soi vector fundamentals a video ka inlet turom to kha mo ta hen point kan da meang mo ta hen 0 pakhato ma ta hen point kan ang omje chu 4.4 kilometer per hour hi answer chu ni to me ni ti khan khalai khan zone ai ne mo zone ai ne chon tun hi zo hun lai to ni repeating do pon ka repeat the renga ani lo chuan kan lu chhozel do na han sei do a len next chan kalnga zona lo chuan a train runs at a speed of 96 km per hour to cover a distance of 288 km and then at a speed of 126 km per hour to cover a distance of 252 km. Find the average speed of the train for the entire distance. Hey po hi all question ka dito ko UDC ning kasi hemi taka himo assistant nen. So tahan assistant le UDC kan la nem doni o zale patum mo chatte minio tiang hi exam vengenge ro nang ni po. Chan po porto jang exam vele me teni. A train runs at a speed of 96 km per hour to cover a distance of 288 km. Hani atiro. Chuan distance 1 kan nei pot sin distance 1 chu en zange kan ti chuan 288 ania 288. Chuan speed 1 po kan nei speed 1 en zange kan ti chuan speed 1 96 mo
96 kilometer per hour ania chuan and then a speed of 126 mo to cover a distance of 252 ne distance 2 po kan nei le distance 2 an zange kan ti chuan 252 ne dro chuan speed 2 an zange kan ti chuan 126 kilometer per hour ania enge kan formula kan ti kha chuan kan formula kha na hriam average speed distance 1 plus distance 2 by distance 1 by speed 1 plus distance 2 by speed 2 kan ti to meng ti hian changan chokvel chinanga kan chokanga ti hian distance 1 a hian in enge ka zia thei kan ti chon mo na hian distance 1 a hian enge ka zia dong kan ti chon hei hela hi 288 ka zia kang 288 ka zia nga plus an zange distance 2 a chuan hei helai mi hi 252 mo chuan by distance 1 ania 288 by speed 1 96 ania tero plus an zange kan ti chuan 2 distance 2 chuan 252 by speed 2 khung em hei 126 om ni hi 126 is 166 12 a divide thei ngal don mo hi chuan hei po hi an zange divide thei di chuan 6 3 r 96 3 r ania chuan 96 3 r 28 ania 126 under 2 r mo 126 2 r and zange 252 ti hian 3 plus 2 kan nei le ta phot mo harlawa hian kan thai re vel chinanga 3 plus 2 nia tuna kan plus velang 288 mo plus 252 and zange 0 nia tero chuan 8 ta 5 ani chuan khat ni thum linga mo 1 la carry a 1 ti hian kan zianga chuan 2 plus 2 1 la carry 2505 ti hian 5 in divide them yes thei chiang lom 5 and zange kan ti chuan 0 8 180 kilometer per hour hi kan answer chu ni to me ni ti hian epo hi old question nia la khan zone in name find the average speed of the train for the entire distance in tia mong atir bera khanin distance kilometer 288 ka speed chu darkar khada kilometer som kwale paruga chakina tlana chon distance chu anu han ahmun lai kha thlen to nuwa anuan kal thale a 252 kilometer ka za som hi paru kilometer per hour han tlan neta chu tian chuan formula nge man tu hi tian formula hi man nge tu ni te kan han soi vele du shim shim ani te kan soya chuan next an kalang o zona in nei kha jan miram pot chat top mai ru ti han ke chu kak kal ngai han kal pop pop do na ti ha min zo lo chuan mo ase min zo ro chuan kalau ding veang ti han sei du a le tuna le Jason goes to office from home at a speed of 20 km per hour and returns to home from office at a certain speed. If the average speed is 24 km per hour, then what is the speed while returning? People old question ni mase MPSC dite karon dalem lawa so ita kan old question ve kan ya ta hen an ento Jason Khan office atang office kha kala in te kha holia mo hi hela hen chan han ti kha chon return to home from office Jason Khan in atang khanin in atang office kala chu chu a speed za da chu en zang re kan ti chon a speed za da chu mo akal masak lampang zo ka han a speed za da chu 20 kilometer per hour ania chuan and returns to home from office at a certain speed office atang po ahwa certain na tini o certain ti ren chon omzia kan shemelo omzia kan shelo tin na pang ni lowin a exactly mo a speed za han kan shelo chu kan chon x ti hen kan da ri photang mo so if the average speed is 24 kilometer per hour average speed po min penyo average speed min pe chu chu en zang 24 kilometer per hour min pe a so then what is the speed while returning at ita ta hen an ento home atang office akala tro a speed za 20 kilometer per hour ni a so
ta hianin noko chuanin heta hian office atang khanin home han alet le ta hei han ento aritran ni o a ni tang se b akala b tang alet le chutiang chuan formula he man tu average speed equal to nichina atir ber ka soyang khan 2 s1 s2 by s1 plus s2 tuna kan mang mom kan manga hemi formula hi soitang khan a tang b akala b tang alet le nuwa hemi formula hi kan mang thin ti kha kan soi do formula thatak tak nakina apply to le tepo ka hril cheunga hebak atha hi tuna ri chon om thin lawa tianga bi ga chon average speed an sang ka jete average speed penio average speed chu 24 min pe a ti hian chon 2 nia s1 a en sang min pe s1 a chon 20 s2 min pe pe lo chu wang chon s2 ka ti am pang mo s2 ka tianga chon s1 min pe yes 20 min pe a s2 ta hem plus so plus s2 kan shelo atro chu wang chon s2 ti hian kan ziak meng hemi equation hi in soft hiam em kan tian 20 le 20 de hin cancer no helai mi dik don lo rap thang lu tu ne answer chi ri noi dona chon tianga hianin enting nge kan ti don kan ti chon hei 20 hi he ta hen a chhode an han multiply anga umje chu ta hen ka zia ka nga ho ka zia dan hi uluk de no enula 24 ro ma ti ro 20 ka kan da chhode sin 20 ka ta hen kan da chhawa mom chon 2 20 by ta tol te ten ka chunga S2 S2 lo ni tonga 24 20 R2 and zange kan ti chuan 24 20 R2 24 R8 22 R4 480 ni ta tiro chuanin hemi te pahni po hi anloin plus to chu 40 multiply mo S2 lo ni to ta ni chuan by S2 lo nia chuanin sorry la hianin ti mai pal ka nei la hian bultang han sei le lok ten S2 kha ka lo thei ngil dei lo mo la hian kan sei le lok nga hei 20 ringot lo he mi te pani S2 po hi kan da chho dei don omje chu 24 tian yanga multiply 20 plus nge S2 ti hian ani dei don mo kalai kha kan se thiam tu rangai la chuan 20 R2 40 ne tero 40 S2 R2 enzange 40 S2 ti hian ani me chuan 24 20 R2 480 nia plus kandang 24 S2 R2 enzange 24 S2 ni le me ti hian chuan 40 S2 nia kan na se thiam zel tu rangai bukila mom chuan S2 le S2 hi kanin to ti ranga ate zo in lian zo ka pan thina mom 480 enianga 40 S2 minus 24 S2 nia chuan enzange 40 minus 24 chu enzange kan ti chuan 16 ania tiro 480 kan ziak lenga ti hian 16 S2 chuan helai mi 16 hi ta hian downside a zuk chuk thlanga mom chuan S2 a speed true lai chu tuna kan find out thei to mai don ni le 66 are 36 ania tiro chuan enza in nge kan ti don kan ti chuan 63R 16 3R ni chuan ta hen S2 ka zia nga answer chu enza nge 3 nia tero chuan 0 omje chu speed true chu enza nge 30 kan divide nuwa 30 lo chuak ta ni la khanin she thiam lo line name emi min na kwal de le ka mo nei lo chuanin ka kalson le dona ti ha kan an sei do an in screenshot zel turangai bugila mo detail ang theng per khanin ke chang ka chok dona chuanin next topic a kal le taila next topic a chuan hei poi MPSC question thoni tiangi imo ka soidu speed distance time himo maknu tu ke every exam a hen chuak nge ni chu UDC LDC assistant AO mo group B MCS
SSC UPSC chuak vek ni zo makhi ka ti zo ka banking a po banking khoi san chu kha da che lo i har le ni tu ka mo naki na du le kan da ngai du chuan in ma se kha da hanin temin level hi sang de wa shan pa lu thoki ngai do che na ami wang khan na chena chung ka da chena hen karon ta lo me ti ha se du the ratio between the speed of two train is more ratio proportion hi omje chu the ratio between speed of two train ani tro train one speed chu zang ele kan ti chon 4:5 minimum pe 4 ta hian chon train 2 speed chu zang e kan ti chuan train 2 chu 5 ti hian mo 4:5 ania a ma pon ka soito 4:5 ani chon 4/5 po hi adik reng hi rational number vel khania average atira number system fundamentals apok se vector ka chu in lo en le danga if the second train is run 800 kilometer in 8 hours then what is the speed of the first train ania tiang hi harin tm kan ti har point out me thia ma se osam dun kan chong osam thei dan ber chon enting en kan ti don kan ti chuan osam dan ber chu unitary method bon cho them thang me ma se cho dan chin hin kan chok phodanga ratio method in kan chong variables in kan chonga 4x ta hen kan da ve veng x ve kan danga x value kan find out anga x value chang kan chui chuak tong tuna if the second train is run 800 kilometer in 8 hour ania tro omje chu speed chu chu zange a distance by time ania chuan chu entia ti tunge speed chu distance 800 time en zange 8 omje chu kan han khong thorais velanga kilometer per hour nia 8 100 or 800 nia speed chu ti hian kan nei chi speed chu en zamo kan ti chon speed a chuan 100 kilometer per hour ratio met thought yanina all sum lu tuka ti kha kan sei ve le du a chuan le lama kan chok le ngalanga speed value chu 100 ani ta ti hian speed value chu 100 ani a mo 100 ani a exponent ngal boka ti kha kan sei ve le du a 100 hi exponent ngal boka mo a extend ngal te kan ti tuna speed 5x hi 100 ani ti kan seta tero omje chu enting e kan ti don kan ti chon ta hian han en tang ola kan so dani uluk deu no ngai thangla 5x kan tianga equal to 100 ti hian mo 5 hi down a kan danga chuan x by 100 by 5 anianga mo x chu en zange x chu 20 kan mu chok ta ti hian in se thiam mo khalai te kha se thiam no chon min zot theng o min zot lo chon se thiam veka ngai don nya ke chuan then what is the speed of the first train x himo answer na mi lo ni o option a 20 polom se 20 in vatir vayane poi ton te me ne enting e chole tu kan ti chuan x hey first train speed za chu hey helai hi nia 4x kan tianga mom x value kan nei to chin x value chu en zange hey helai 20 hi 4 multiply 20 en zange kan ti chuan 80 kilometer per hour hi kan answer ni ti hian se thia mem ka sem zia hey hi ratio method nia ratio method unitary method cho da no ma hi variables method kati na mo ka sei so le nok nok thina variables method ania unitary method ma ratio method ma mizoram lampang in exam du ni chuan kan sei le me teng mizoram nuaya exam in be ve du ni chuan mathematics a in thiam nge tu ka riang cheu ratio method in thiam ma sa berang mo ka zir tir ve kang cheu lungai re rang su chuan aduta enge ong kan ti chuan ratio method nia variables 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 method ania pathumna enge kan ti chuan unitary omle uni mo hemi te pathum hin thiam ani chuan formula nen thatak tak nen thiam ni chuan exam in la thu nge ang ti kha sei du I heng pathum himo I kan soi to bang ka zirtir vek chunga mizoram lampang in exam don ni chuan MPSC ni mo departmental group C te poni ro se
a sufficient menu helai tang hian mo a then a chon formula thiam punga mi lo hrim hrim emi te pathumin thiam chuan a ba dang chu lo om te meu me a ma se hemi big hi a for bing hui cheunga in man chang kai nge nge theina tan mo ka zir ti rang cheu ti han soi duwa ma se question hi hei kan la zero don chawa soitang khan kan la ti chho don chawa I kan la zir zo lo lu tu ka tu na chuan mo kan la zir zo lo wa kan la ti chho don chau ni ti kha kan soi vele duwa chon hei unit train kan chokle chinanga mo unit train kan han chokle chinanga unit tree chon enting base method mo is the